Amen. Hallelujah. Well, may auto Amen. Manuia lava. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. We are doing great. No matter what's going on, God is still on the throne. Say amen. Peuntam faya tu leva ya sof tu umatu mea umana to te popole ia lafua I le atua. O le lafua I o le tuua I le atua o ke koe aluma koe avinga alfale. Say amen. Ia tuu I le atua ma e talitonu me fatu atua o le atua o ia na te talia man o ngā uma tusa malona fina ngalo. But you know, I know it's different this morning with how things have started, but you know what? That's not going to stop us from praising God this morning. Say amen. And so if you have your Bibles with you, from mole lava, te oilo tu spaia, so if atasma al mo Peteru lo nam tau per lima, lua na fai upo ia na fai upo valu maleiva, ya o le olo fasol solo pe ia tato series le o le Mataala I le Tatalo. Mataala I le Tatalo ia pe ona ia na ia manai masina ia to amatu le olo fa o pel tato series le olo tato baba ai pel tu se Peteru. Ia malona fa malosi mai ai tatou ai mai silva I taule o tatou iai to fa malosi mai taimi muli o le atele ai pua nga ma fa fitauli ai leo se taimi solo muli el ekalesia pe fa vai el ekalesia o le taimi matua tutu malolosi ai mol fina ngalo le tua me la na o lo tatou taltano ai pe le series leo le Mataala I le Tatalo ia lango le sile ki e malosi el ekalesia o lo Tatalo le au noa o lo faitau I lo tuspaia ia so uma ele kele fungi siskepo ke alo fai kau kele o kusi a o mea ia o a inga le kuspaia e ke vava ai fo ile soifua mai fo ia o Yesu I langi nei e lua mea tau o le upo le atua ma le Tatalo I le au noa. Say amen. Le ala na fa malosi tato e kalesia e ui lava watasi al tato sale tato te o mai en poto ai a wene ngalo la ia te oe ale mta fa yoi ma le tiute e te vava ai fa lele fa o tanga o tu inatu le tua ia te oe teu fa lei fa fena teu fai taule upu matatalo ia so uma. Say amen. So today we're continuing our series Watchful in Prayers. 1 Peter 5 verses 8 through 9. I'm going to read it in the New King James Version, but first we're going to read it in our Samoan language. Mo tato umolo ye tato tuspaia Samoa, na ele su e faatasi tato tusi le peuntam faiatu ya solulu uma o tato waia e faavae le upo le atua. Mialana atato wo mai awole kia ilo pelu fale. Say amen. Sauma au mailo kuspaia e tato faitau awote fa mo wa a pepelo akua u ima faikausi iskusi ele loe o pe ale mailo tuspaia. Say amen. Ai au mailo pelu ya so uma e tato faitau fatasi e matato malama leile fina ngalo le atua awone pepelo atu sisi atua tutua pula ale I o mea uma tauna al watu pula ale o le afionga pa I o le atua e le o le poto le o le asta mayo se tangata o le upo le atua e o la ima manuia ele kalesia mo Peteru lima fai upo e valu maleiva a fai o maua val au mai via le atua mo le lava tato fai tau fatasi mai I le tu Samoa ia o tou fau tauta ia o tou Mataala ona o le wa fai o tou mona fili o le tia a kolo lea o loo fearu al wai o ia e peo se leona tangi wa sa ili se tasi e aina e ia o tou te atu ia te ia ma ia mausali o tou I le fatu atua ina ua o tou iloa o loo tau fa atua ina ia lava mea tinga I lo o tou a uso o I le lalolangi. New King James Version, be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. God bless you in the reading of the word. I want to speak to you on a subject that's simply stated as this: knowing your enemy. Knowing your enemy. O se mta upuleo tu fia tala noa tu ai nei tai au e fa pelo na fa upuina ia e iloa lelei lau fili. Ia e iloa lelei lau fili. Ia ele upu fa palangi le fa me, if you don't know your enemy, you won't know how to defend yourself against him. In order for yourself to set up a defense against your enemy, you need to understand who your enemy is.
E le upu whapalangi le whamei, a whai e te iloa lelei lo fili, a whai e te le iloa lelei lo fili, e le mawhai ona e te e atu I ona tonga whiti leanga. A le neita e o te fia mana o e tala noa atu ta au whapea, ia e iloa lelei ma ia e malamalama lelei lo fili. O se fesiri lai fia a matai tato tanoanga nei aso, o ai lo fili. Who is your enemy? A challenge that I want to bring to you, and as we think about, as we go through this scripture, I want us to ask yourselves that question: who is your enemy? O ai lo fili. E tofu umala tato matani. E lista ngata fa pe olo toa o lo fili. E lista ngata fa be olo to lu olo nga fili. Olo nga fa ngau lo nga fili. E lista ngata fa pe o nga in-laws o nga fili. E tofu atato malitato idea po ai tato fili who is our enemies. But if you read clearly in this verse, it says here right in our scriptures, it says, be sober, be vigilant, because your adversary, which is a fancy word for your enemy, the devil is your enemy. Leti ekilia tato faitau I e fautauta I oto Mataala ona ole wa fai oto mona fili o ailea o le tia Apollo. Mela leo te fia failo atu tato e kalesia e leo lo tua oilo fili. E leo lo uso malo tua fa final fili. E leo matua, e leo lo pulenga ke ika I lo fale fainga luenga. E leo lo tua oile e faima pala mai tato. E leo tangata leanga I te manatu e leo mai talia fa olatanga. E leo lo to lua, e leo lo whanau. I e malamalama taiao nei e tasi lava le fili a tato wa talitonu ya Yesu o le tia Apollo. Melale atato o langa ki lia lava kuspaia a e faitawai o le taua fale anganga le fa mai le feso e ongo sul malua a wa tato te le tau matangata we fa longo ya tato te le tau matangata melana ya tato malam nam ole kale sia Yesu ke riso ele fa sanga tau leisi ai tato tatalo mo le tasi yo ele ato toa umatato e ai foi vai ngo tato ale ai kale sia io Yesu o talitonu le tua ele o kako e fai kako uso ai tato tatalo mo ilato na awane ngalo ya to ele o so feelinga o le fili o le tia Apollo. Your enemy will always be the devil. It's not your crazy neighbor. It's not that crazy woman in the church that you don't like. It's not the child that doesn't listen to you when you teach. That's not your enemy. The enemy will always be Satan. And if God could remove that spiritual veil and allow you to see the spiritual battle that is going on right now, you will understand that the devil doesn't rest. The devil doesn't sleep. The devil works 24/7 to try and destroy you and your faith. Langa anam faina whapupula ina tato mata whale anganga tato te loa o ka oka se makaukia o le kaua whale anganga le kupu e ke ngofo mai a ke leilo e ke kaimi lava ngei o lo ngā lue mai le fili e kama whai whase se tato le ngā lue mai foi le fili e musu aku ia ke au ke wha longo fu le oke la whai ve au langa kaimi ngei e sili o ngā lue ki Apollo e whase se ai kako aisia langa le isi le me ika e kele ki Apollo o le launga ingo le upo le tua langa e loa ki Apollo e iai le mana I le upo le tua e le foi fua le upo le tua e mawai le langi ma le lalo langi ai tu maua le upo le tua e langa e saua e whasaual ki Apollo e kaulanga kako malamalamo tangata talitonu umai le tua tangata wafatua tua I le tua I e loa leilo fili no, it's not trying to give him any credit. No, it's just understanding his works so that we will be able to take a stand against his temptations, against his work this morning. And so when we talk about this, this is what we're trying to do here, is to understand that your neighbor is not your enemy, your brother is not your enemy, your sister is not your enemy, your parents is not your enemy, everyone that's around you is not your enemy, because the Bible says we wrestle not against flesh and blood. So make sure, church, stop arguing against each other. Instead, it's a spiritual battle. And a spiritual battle requires spiritual weapons. And the only spiritual weapons that God has given us is prayer and the Word of God. Praise God. Ole taua whale anganga. Melanga kako woe kau ile kau whale anganga. Ele whaongaya ya au penga kingo. Ai whaongaya kako ya au penga lea. Ole whale anganga. Melanga I tato malam lama e lua ya au penga ole whale anganga. Ole tatalo ma le whai tau le tuspaia. Melanga ako la kulolo neiba ngai fa ki nga ulu ya ke o au ke alwe fa ye fua au ke alwe fa misa I fua alalo me fai kakalo ku kuli luma le tua me tatalo le tua fa tonu ina ti Apollo le fa nga inga le fingele e fa ososo mai atia
So you understand that there's a spiritual sense that's always behind all of evil and wickedness. Because remember, in our Bible study, you'll understand that the source of all evil is Satan. The source of all sin is Satan. Malama se taso tato tu Spain tato tano ole po ngai ya malsosio ole amio le anga uma o satani ole po ngai fo ole anga salo satani yo o atamu ma eva na se ai awane ngalo yate o na fao so ina atama eva ai e satani le tato fili mela nga le fao so satani ya atama eva fa pe ngai le me uma ai lango le ngalu wenga ya le satani ole fa se ya tato. One of the works of the devil, one of the biggest works, he is a great deceiver. When you look at the Bible, it says in 2 Corinthians 11:14, and no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. We falongo ai lu cornito sultasi sulfafa mai elese mea fofo ile ya tato e ofo ai awa o satani lava uali ua o ia ma angelu ole malama. Le unga e tau mai e kingo mai e malam lama o tato e lola ngaloto e ma mau malfinga ngalo le tua. Awane ngalo yato ile amatanga ia o satani nga lelei. Nga faya ile tua o le angelu silisili e molona vi inga. Le fe mai le se ke lua sulman valu o le ke rupi na fauina. Fe mai na lilo ia ina foi o ia I Matt Taumua. Vava ai o le matau tio le fainga o le tua le angelu. A le fa lave ua fa maua lunga ina le loto le angelu lea. Le ua fai il fam sinonga o le tua. La foa I mai le langi ke a le langi ke a la langi ke a la luifo la langi a halu sao ai se oli. Le kangaka I fa maua lunga. Ai lela o tato iloa, lela tato fai tau famai o lo fe alua I peo se leona tangi. Tama fai e su e se tasi aina. Mela ngai tato te loa e le o moe le fili. Ia tato malama e le o malo lo le fili. E o mai lava le aso nei o lo tama fai pe le fili. E fa mix up o ma fau. E fa confuse o el fingalo le tua. Because he is the author of confusion. He is also the father of lies. O le tamao le pepelo. Ai vava ai o tu se Ioane lona tau pe valu fai upe fas ful mal fa mai Yesu o le fasioti tangata ia talu le amatanga e le tu mau lava ia te ia le upumoni a wai leo totonu lava ia te ia le upumoni a tautala ia I le tala pepelo o lona lava tautala lea a wa o le pepelo ia ma le tamao le pepelo. We fa longo yai o tala Yesu le faiti apolo o le tamao le pepelo mele le kalesia awa ke ku ai fo se avangoa awa ke fa longo ai fo lango kamao le pepelo a ka kala ki apolo o longa ia nganga o le pepelo melana ia tato malam lama le ngato tangata e tau fa se ia tato o le tamao le pepelo meana e kalesia le fa mai lo Peteru Mataala fa uta te e atu awa te tu ai se avanoa lango le tamao le pepelo tama fa e fa se o e ma. He is the father of lies. John 8:44. He was a murderer from the beginning. He does not stand in the truth because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and he is the father of lies. So that's why it's important for us, church, don't give the devil an opportunity, because all he wants to do is whisper lies in your ears. And you know, I want to help you understand this. He's pretty good at it too. Because you need to understand, the devil also knows the word of God. Yes. O le mea popole ai e sili aku le mala malama ki apolo upo le tua ai le loe ka ko upo langa le iska ko kai me upo le tua mea le tato lo langa ngal watu ngai ki apolo fa oso Yesu o amenga fa ngai ki apolo upo le tua ai laku lai fa ngai mi milo ma fa se le upo le tua e tama fa fa oso ai Yesu mea la le tato malam le kalesia le taua o lo ma wa al upo le tua nge ya waku ki apolo ma se upu ai ke se akwa ya lango e fa longo ki apolo ai le lele al waku ki apolo mal upu a ngawo saungi foi o mal upo le tua e kali akwa ya le kama faingol ki apolo e fa se o nang me nga fa me salamo lo upu o te wina fea ilo loto ina nei o anga sala ya te oi mela ngai ta wai le yai le upo le tua lo loto o le ale al waku le fili fa se oi o le alu waku ki apolo kama fa leanga oi a le upo le tua o te wina lo loto e te le anga sala ai ale fesili o le an me ngai ke lo loto
Ya long olisi aso olisi kangaka e alo vai aso a kong al TV ya. Ya lo ko ki apolo yang or kali al TV kali ya. Ia ka ko iloa ke ule upo le tua. That's why it's important. Like I said, elenga ole asolulu, ele lava le asolulu, ele lava le asosa, le kalesia mawa al upo le tua. Aso uma aso ngafua, aso lua, aso lulu, askofi, askolali, askongai osa. Faitau peltus pa ia. O tangata le nga lala, ile ami otonu le tua, fia aimal fia inu, ile ami otonu le tua. Elenga ole asolulu, elenga ole asosa. Aso uma lava le fe maitus memea. Amu ia tangata le savali le filinga e ami oleanga. Amu ia tangata le tu ile wala wenga sala ile nofo eta we muaya ai now o ia le tula fono ayoba ile ao atoa malepo we fa longo yai amu ia o pe afai lo me ngai fai asoma ya na taua tato e kale sia baba ai le upole tu au ma fo fai fi au la ngai foi kai me se ai foi au ma fo le kale sia la ngai foi kai me la le kale sia femea o tanate mana tu natule le upole tua. This is what's important in the life of every Christian, not your pastor, not your church, not anything else but the Word of God. Amen. That's why my prayer is that, Lord, this church will be a church that is founded in the Word of God. Whatever we do, don't ever leave the Word of God. It is the basis for our lives. It is the blessings for you and me. Say amen. Amen. Make sure we are founded in the Word of God. Understand this. The devil has only one mission, and that is to steal, kill, and destroy. Kasi lava le mission ki Apollo, o le ngaoi, o le fasioti, ma le faumatia. A o nei fase ina oi, ele o so wo. Ele au foi ki Apollo ya ke oi. E sawa ka mafai musu mafai aku yo ele ka au fakas. Awe ilo le kangaka e uma e fuko e ku ya oi. Langol kangaka ele au ya ke oi ele au fatasi ma oi. E kama fai fase se oi e mili oi mfa pe la lelei me nga ke fai awa ke popole malo le iloa e ia le fai uma me umanga e fa masingoinga me umanga ile tua pe all time mo ai tato iloa Mataala fa uta te e atu tato fili le. Say amen. Make sure we understand that the devil is our enemy. And so when we look at our verse, it's interesting that atato faitawai olo fa nga e Peteru seata. If I tu sai le fel wa yo ti Apollo termine fa mai memo mo fa mai wa o ye tato matal ono le wa fai mo tato fili o le ti Apollo le memo mo tato man fa mai o lo o feal wal wai we fa longo yai o lo o feal wal wai le wingo se mele tom fa ele o nofo ele o moe ele o vai ai le fa mai o lo o feal wal wai. E o mai la taimi nei le fai tato sauninga le a fe alwa I langa fe alwa I e kama fai fa se tato awane ngalo ya te o le saul ki Apollo e le ki Apollo I lo tino le fa pe o la fa matil tino o le saul ki Apollo le tu fa le nganga e tau ma fai e fa matia lo fa atua Nanga awane ngalo ya te oe ale ai se fa tua ele fia mai le tua ale ai foi se fa tua ele ai se o lai fa vau. That's why when the devil comes, he's not worried about your physical side, he's worried about your spiritual side, because if he can attack your faith and take away your faith, not only do you lose your salvation, but you will be condemned to hell forever and ever. We malama taua mele te mfaya tuai ya tato malama ele o moe le fili o lo feal wal wa ile fili le tato te vava aye le o te manatu ele tala le yopu mua a mantu o tala ya yopu fe mai o ne le aso ya wa watu ne ya tali o le tua matutu I luma o le tua e ai vava aye tu le tua le wal watu e mati Apollo fe sili atu lo fe tala ya tu lo le tua ti Apollo o feal menga e sa mai ai tali atu ya ti Apollo fe mai ua o sau na au feal wai I le lalo langi ma fe sa vale ai le winga tau mai I ele o mo fe mai le kali le ki Apollo le tu o sau le ki feal wai lalo langi le e ka ma fa Yesu e se kanga ke fa se me ngau ke fa malosi ya te oil ke kale sia ele o moe le fili me la na tau ai awane tato mata moe ai ya tato Mataala le kale sia na ngalo feal wai le fili e kasia me fi ngau fasioti faumatia ngoi mafaleanga oi ma vese oi malo fa tua au le kiuke ai le kale sia Mataala fa uta te atu mausalilo fa tua ile tua awane fa se oi le lio nei la lang
O nei mai maulo taimi ke loku ai a ngai ke le lo wa le mga whasaseinga o ki Apollo. Ia kako makahala me ngai whakwa ia ke oi au ke whakali se e saule asa ko ai whai kaulo kuspa ia whai kau ia so umalanga la whelua ia ki Apollo kau su e se avangoa e whasese ai oi ai lela malila whatu whamei whatu seila whamei ole leona tangi a roaring lion, you know, and I want us to stop here because Tatalo malam lama. You can probably watch the Discovery Channel and figure this out. But a roaring lion, the reason why a lion roars is to try and intimidate the animal that it's going to eat. So in other words, the roaring is a tactic for the lion. The louder the roar, the hope of the lion is that it will scare and put fear in the animal that it's chasing. And so you notice here that Peter is pretty brilliant in saying that he's like a roaring lion, that the devil is like a roaring lion, that all he wants to do is intimidate you, is try to put fear in your heart. But I want you to understand this. There's a reason why Peter says he's a roaring lion and not a lion that's going to come and bite you and eat you. Because the idea here is he might be a roaring lion, but he's a roaring lion without teeth. And the reason why I say this is because we know that the devil is a defeated foe. When Jesus died on the cross, he defeated Satan once and for all. Melangai fialua waifua awale ko yaisonga malosi lefa mailesi onga kuspai o le lionga e mo ilave tangi ai le enionga nifo aisha ngo lionga le enionga nifo ele yaisonga malosi o le malosi o leonga onga nifo awatato ilo wafato ilalo ina satani ile satao Yesu Kristo melanga pole ale le okele olonga kangi kangi yake oi ua e manu malo ono Yesu Kristo. Nga alwa kulo ki Apollo e faile e na le ngi ongi fo rusima na le kangi fo ai le ngi ongi fo na awongi mako pole ale okelo kangi I mean, you imagine which lion would you want to run into if you met a lion in the forest? A lion with teeth or a lion without teeth? I prefer the lion without teeth, right? Because we know that the lion here, one theologian said it this way, I love it. For Christians, Satan is a lion who may roar, but he has been defanged at the cross of Jesus Christ. He has been defanged. In other words, he has no more strength. He can't harm you anymore. Why? Because we have the blood of Jesus Christ. The only thing that he's going to do, intimidate you. He's going to try and put fear in your heart. He's going to try and strike fear. Don't do this, because this is what he does. He's always attacking the word. That's why he's doubting. He does all of these things to try and shake our faith up. But I want you to understand, once you put that into perspective, that yes, his roar might be loud, but you ain't got no teeth, because Jesus Christ died on the cross and rose again on the third day for me. I know my salvation is secure in Jesus. Amen. So roar all you want. But the Bible says what? God did not give me a spirit of fear, but of a sound mind, of love, and of and what is the third thing? And power. Sound mind, of love, and of power. Amen. That's not Satan's fault. That was just me. I just forgot something. We don't want to give him too much credit. Amen. Of love, of sound mind, and of power. Kako iloa lea e sabat vali aku e vai me wosu me kai fau ol mea mua e fai kai fau la ol wo yake oi ol mea la wo kai fau e fai lo aku yake awangi e laka mai nge o ualo vai awangi e laka mai ai la lisi mai le mali e mako il mako se fau ngapel mako ule polo e ile si mai le mali ma wala ma mark I kai minga o ma usula o ngolo mako kwa oila ma sabat vali aku lu mala wala la ma ola le poel mapas e sawa le mai le ngale kai faunga e ku afole le la kai ku mawa ma wo mai e on mea mo muanga ma ko mi me ka fefela ma u ka mo e fole ke o sa we u ma u a le ma sangi baba e le sa le mai ngale ku ma ma wo mai e ila kai minga la kulo ma fa pe kala se o fa fefer mai le ale o swa ko ma ki ai va le solo le ol mai
o le mele kam fai kwai langa fa pe nga foi si kai fa wala nga wow e wow fu ale pala ai o le kai mia ke laka kwai nga me le male sol e fa pe nga uma sakangi e mala malama lo ole manga Yesu ke biso nga le le okele fua nga le fa kongwa kwa swa Yesu ke biso mea e sola esel ki Apollo nga le fa mai ya topo il kusi ya ko fa mai ia etete atu ya satani ona sola esela io satani we malam you must stand up and stand against the devil and so that he will what he will flee. The Bible says he must flee. When you resist the devil, he has no other choice but he must flee. That's why, church, it's important for us. We have to resist the devil. It's an action on our part. This is the last key I want you to understand. Ye falong longo le ki nga fa me olo tau sue se tasi e aina ia me mo e malam lam olo tau sue se ava noa olo tau sue se ava noa. He's seeking for an opportunity. Let me help you understand this. What does that mean? The devil can never be an issue with you as long as you don't give him an opportunity. So good. I want you to understand it because the Bible, listen, it says the devil is seeking. He's looking. That means he cannot just come up and attack you. No, he's looking for an open door. He's looking for something that's going to allow him to creep in. And as long as the Bible says that we resist him, that we keep that door shut. Every time he tempts you, you say, no, the devil has to flee. But every time you open up that door, you allow Satan to come in and fill you with his lies and fill you with his deceit. But the Bible is clear. He can only seek for an opportunity. But otherwise, you are more than conquerors because of Jesus Christ. But the problem is when we open that door. Le mele tampaya tu fai olo sa ili lava no e tau mai e le ma fai ngo sokul ki Apollo pe a fai ka punga ka ko fai ko ale me ma wa fai ngai ko kele ka ko ki Apollo langa lesu e avango ai ku o ko ka ko le avango e ka kala I fu le fai ko ko le kai me al wa ko ki Apollo e fa so kama fai fa so ya te e lua fa nge ngalo ya te o le fa so songa e le o le anga sala o le fao so songa o le mele ke fai ele filfilinga pe ke filifili e te ti Apollo pe fai le mele fao so me ki Apollo ya ke melanga fe me olo sue se avanoa. He's looking for an opportunity, and that opportunity happens in the time of temptation, because temptation in and of itself is not sin. Temptation is a place where you make a decision. Do I fall for it, or do I resist him and stand on the word of God? That's why he says he's seeking, he's looking. So in other words, as long as you keep that door closed, as long as you resist the devil, he will never be a problem to you. But the problem is when you open that door. Well, I thought to tell no pay far fair. I've seen my far fair no to what's why have no. Because again, we need to understand our enemy, and we're going to end this because we're going to discuss this because we want you to understand this is how you can give the devil opportunity. So the first way you can give the devil an opportunity is when we continue on sinning. When we continue on sinning, or to tell annoy tangata. When I talk about this, I want to ngalo ya te leo tell annoy tangata la lana. Yang alay mela arwa ko folki Apollo ngawo faila ko la lana. Ay ke lo kanga kay kulkul ki Apollo. O ema tangata ye fatu tua ile tua. Mela ngai ma lo sel sa ki Apollo ya ke oi ma langa lewo lo ki Apollo wole ko yai sanga bango le lo fatu no le tua. Oe maule maule alo fatu no le tua me nga e kuli maka ye o ki Apollo ka ma fai fa se oe ma fa le anga ya ke oe ma vese lo fatu tua ile tua al mela le mo e te fa e tua ile ava no ti Apollo o lo fai pe o le anga sala nga ki fai langa ya po le ale ka ko mai lo loku e le lo le fai fi au me le kale sia me o ki fai verso akoa nga o le tua e si la fia me nga ki fai al mele ke fa malo sia ko ya ke o va ai fa le langa ko fu uma ka ko ma vai nga le mongi la no per kuspa ia ele ai si la no la ele anga sala uma tato al mele lo tato tama fa ia fa to ina tato le anga pa io le tua mela nga o tangata ua mulimuli ya Yesu o tangata ua o fuli lona tua ile la langi al mele tam fa ia tua o keri siango ia leo mai fa afa e o mai pe e ola pa ia le asosa ai ese le me fa ile vai aso atoa
Mele tama faya tuai a faya oil tangata le olo practice pele anga sala e ke sau I anga sala vayaso e ke sau ma e fa moe ale olo fatu no le tua o te fiam now fai lo ati ate oi. Every time you practice that sin, you are opening the door to the devil. Every time you go back to that same sin, you are opening the door to the devil. My familia, I don't know, because again, he's a great liar and a deceiver. He's going to tell you that it's okay. In fact, here's what I'm going to say. Do you know the devil will also use the grace theology towards you as well? He's going to say, oh, God's grace covers that. Not knowing that the Bible is clear. God's grace is meant for you to repent and not to continue in sin. But you need to be careful. That's why I said, don't be fooled. This enemy's smart. And he's going to use the word of God and twist it and tell you, you're okay. Keep doing what you're doing. God is, God's grace is enough. I want to make you understand this. It is enough, but it should lead you to repentance and not to continue in the life of sin. Now, I was saying, I want to ngalo yate oi. Ele time me fa masino ina ile tu oi. I want to obviously say our foi nei tato abusing ale lofa tu no le tu. A fai olo e ola pele anga sala o le ala anga sala ngai e ke faia o le isinga awale ke ku ava ngoa ele ki apolo. Langa e kilia ala lupo le tu a fai ke le kalkongo fai kaule fai upo mua yo ane tolu. Fai upe fitu malvanu. Mua yo ane tolu fai upe fitu malvanu. Le fana ue. Awane fa se tasi ya te otou o le faile ami otonu o le ami otonu le fa pe ona ami otonu o ia a o le faile anga sala mai le ti apolo lava ia a wa anga sala le ti apolo talu le amatanga o le mea lava le na fa alia mai le alo le atua ina ia fa matia e ia ngalwenga a le ti apolo we fa longo ia a one se a fai o ke fai anga sala pe ia iloa e leo ia te o ele lofa tuno le tua ngai ke abuse le lofa tuno le tua ai avene ia so te fa ma walalo i le tua o le ala le anga sala nga awange ngalo ia ke oe walava le toto pa ia Yesu Keriso e fa ma mama fa ma ngalo oe a o fo nei ngalo o le tai ingo le lofa tuno ina ia sala mo ai tato a leo mai ma o ai fa ngale o lofa le tua le ai e leva le fo i le tua le fo si la fia le tua tato o nanga mele ia fa ma oti lo filinga fa mua le tua a fai wa sau le tua a wal ke foi la lo langi o oenge ko ya fio mai Yesu le mawa o I fautanga a ngai ki alu e fai kuinga ngau la lang langol filinga fai oi ele ma fai nga fa o lenga o se fai fi au pos e kalesia o lo filinga a le nga luenga matou to e fa malosi atu to e lui atu o le aso nei a fai o se anga sala lilo I e fa ma walalo lo le tu le aso nei o oi nei mai maule tele o tau sanga tele o nga luenga fai kong le kalesia ai ngai ke le ilo e leo ia te o le fa o le tanga Yesu ai leo se filinga nga ha o filinga le atu ai ak fia fai kau iai fai tau tu spai nei aso say amen. The second way that we allow the devil opportunity to destroy our faith is when we doubt God's word. Ole tato masalo salo. Say amen. James 1 verse 6, but let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. Au ie ole atu malefatu atua awa lava nei masalo salo. Awa ole masol salo e tu sai male pe awo le sami o so ile matangi ma felafo ina a we fa longo ye awa nei manatu tangata e masalo salo maloto lua e mawa e se mea mai le tua tasi lava me fia ile tua o lo fa tua alanga le isi le me mawa ile ti apolo le avano o lo masalo salo le upo le tua mele tamfaya tua yate o le isi le opposite of faith is doubt. When we doubt God's word, when we doubt what he says. Some of us, we've been praying and saying God is our healer. By his stripes we are healed. The blood of Jesus, there is power in healing, but we still go back to our sickness. I want to help you understand. If you believe God's word, then when you call on him for healing, know that you are healed. Whatever that you ask in faith. And don't ask in doubt. Because when you doubt, the Bible says the Lord does not have time for you. Because the only thing that will please God is absolute faith in God. Say amen. Or fatua tu alme ki tato savalinga. Awal tato masal salo. Nangan mele tam fighti apol or tu o manatuna yate o ai longa.
ai longa mafai nga wa fai ku fa fo mai le si me si e fa longo la ka ko le kala fo mai a le ka ko fa ku nga wa fa ka nga ka ko ki apo na nga wa ngi ngalo ya ke o me ale kon fa ki apo le kuli ka ma fai fa se ma fa kupu le ma salo ya ke o inga ya aua e ke ko fa tua ile tua a le te film na fa ma lo si ya te o e ko ya wa ku lo ki apo ya ko fa pe ku mele man mele ki ma salo ya e fa kongu ya va o le onga le ngi fo al wi fo au ka fa i ele ai so fe au mangu maloa ongo Yesu Kiriso. Say amen. You are more than victorious because of Jesus Christ. So don't let the devil tell you otherwise. The next time he tries to bring doubt, have faith in God. Trust him and submit to his will. Say amen. Another issue of doubt that kind of comes along, another way that we allow the devil is when we start to worry about everything. Say amen. Ole popole male atu atu vale o tato. Tele o temi o te whaalonga i stenga te tono al tato e kare si e whame o popole ha. O popole atu ale tele o ngei me o kupu ngei la rana. Le foi o ongo maa singa ele ike a ngei whama. Le i se fofo. Ngā le ke le o mea lo kulai mai fo i ngei ngu. O ke fia whaamaro si a pia ke oi. O ka ngaka o le tua ele popole si me gas. Ka ngaka o le tua e tumu le whaatua tua. O a me kulai mai ele malu lang o kako malam lam o lalo langi. Ele o se kako ngu unga whamau. O lewa saungia Yesu Kiriso le langi kako ke o ai. O le lalo langi o le kako mission field. Me langa e pule ale tu e me tupu lalo langi. A o e mau ta pena wha leilo o langa. Wawa ai wha le i e Mataala, i e wha utauta, i e te te atu i ngā ruenga ti Apollo. Ai au e ke popole fue se mekas. Nā resi meanga o kupa wawa ai aku a makanga solo mai foi wha mai kongo le kako kumalo. Kako wawa ai foi ngā isi ka ngaka o ka se la aiki o mali liu ongo le ngei wha mai. That's just the devil who's trying to roar and intimidate you. Remember, God is still on the throne. Hallelujah. That no matter where you are, no matter what circumstance, no matter what situation, please hear me clearly. God knows what he's doing. He is still in control. Some of us, we worry, God, do you know what's going on? He knows exactly what's going on. We just have to trust him. That's what faith is trusting God that no matter what, we know you have our best interests at heart. We know, God, that you know what's going on. He has the whole world in his hands. Isn't that reason for us to just cast all of our cares, all of our worries to him and let him deal with it? Say amen. Because that's what the devil wants. He wants to strike worry in our hearts. But we just read last week, cast all of your anxieties to God. Why? Because he cares for you. Just because he cares for you. In other words, no other strings attached. Simply because God loves you. Cast all of your cares to him. Say amen. You know, and we need to understand. And the last thing that I want to bring up here is very important because it ties into our verse. The last thing that I want to talk about here that allows the devil to open up, or allows us to open up a door to the devil, is isolation. Isolation. Ole manatu ole tangata. Wana o ia le fea ngai ma le tau whale anga. Nanga le tato whaitau whai upo le tato tus whaitau whamei. Ia o tau te atu ia te ia le ti Apollo. Ma ia mausa li o tau le whaatua tua. Ina ua o tau iloa. O lo tau whaatua ina. Ia lava mea tinga. I lo o tau awuso oi le lalolangi. Mele tam whai atua ia la apostolo Peteru. Awane i whapea oi. Nga o oia le fea ngai ma ki Apollo. Ai lefe me Peteru awange ngalo ya ki oe o kako uso au aunga uma lo sala lau le nei lalo langi o le au whaatua tua uma o le au paia uma o le tua lea foi o lo fea ngai mal taua whale anganga leo. And the thing that I want to get to you understand is this idea of isolation. Because when you are isolated and you are by yourself, it's easier for the enemy and the devil to come in and destroy and disturb your way of thinking, especially your faith. And let me bring us back to the lion. When we come back to the idea of lions, I'm sorry, I'm going to use this, it's going to make it easier. Tato oi leona. O le isi vaenga le fa o ngai manuia pe afai so sola isi man leona. They run in packs. A so sola nge ia manuia le la kulia ku leonga. O le masangi o mangui e ngfai e ka mafai ke aku leonga e ka momo e fa kasi. Walanga ka momo e fa kasi ia fa fainga ka ile pu e o la ko leonga. Ai a fai e ka mo e anga o oe. E fai ngo fienga kuli e leonga oi. O le isi me ka mawhai e wawa ai e leonga. O se mangu fo i lea ka moe. A le e kulvai.
langa eku vai e mo ia e alu ai la le malo silong ka moi a fava ai ku la leonga la eku vai manga o le mangulanga e ku le maka e leonga langa la iloa la vai Melang ke fa malusia ke oe e fa pe nga foi kanga ka le ai ola le anga sala e sau ile loku le sa ai ola le anga sala e o ke fia fa lo ke o nga le mangu e nga e va ve nga wakul ki apolo fa pe se mua la le se ainga mua le langa le va va ku le ai vai au kanga ka malosi e ka mo e fa kasi male au uso le tua e nga lu e fa kasi male ka le sia e fa nga ka ile nga wenga ki apolo me nga fa mai kuspaia au le ku le o mai fa kasi au le ku le mafuka fa kasi la inga le tua e fa malosi ai le isi la ngole au ngale tato tu fa tasi e fa ngo fia na tato te atu I tanga fiti al ti apolo au lo walwe fa nga oi ia me nga maua e o mai fu va aku le ko loku e o mak va aku le ko Yesu au ko fo ia ku la lang aisa na le o fia fa nga ia a mele from Mekuspaya. Ministry is never done in isolation. Ministry is done together. So if you have a mindset that you don't need the church, that you don't need a community of believers, I want you to know that when Jesus came, He picked 12 disciples so that they can work together to build the mission of God. So is the church. Do not forsake the gathering together of the saints. It is a place where we can encourage one another. But when you try to be by yourself, that's when it gets difficult. It's easier for the devil to come and attack you when you're in isolation. But instead, bring yourself in. Yeah, but Pastor, man, I don't like this church. There's too much fake people in here. Whoever told you there'd be a perfect church? There's no one perfect in this church. The church is a place for the perfecting of the saints. It's to make us better. Yeah, but Pastor, some of these people have been going here for a long time. That's not our part. That's God's part. There's going to be a day where He's going to judge every single one. You think any of them going to get away? God knows. Some people, we're so against the church, but I want you to know, God knows the church. He knows the people that won't go and the people that will go. All that matters is you take care of your salvation. That's why the Bible says in Philippians, with fear and with trembling, take care of your salvation. Amen. I don't want you to get caught up with an imperfect church. I'm telling you right now, no matter where you go, you'll never find a perfect church. Because it's not about a perfect church. It's about a perfect sacrifice that Jesus Christ made. That when He died and laid down His life, He died for a church that is also full of imperfect people. And so yes, I don't ever claim Midway to be a perfect family. But you know what? I love this family. And I know that no matter what we do, we're going to work together. We're going to struggle together. We're going to deal with it together, because the Bible says right here, it says, know that your brothers and sisters, they're all suffering the same thing. You're not alone. I'm suffering things too. Pastor Yumi is suffering things too. Our worship team's going through things. No one ever claims to be perfect. We're dealing with things as we go. But here's the best thing about it. We're dealing with it together as a family. You don't ever want to break. That's why I'm against division. I'm against anything that will try to bring discord within a church. No, we need to be a church that is an iron sharpening iron church. Amen. A church that doesn't look at our brothers and sisters and say, good for you. I told you you're going to fall. No, I'm going to pray for you. No matter what you're going through, I'm going to pray that God is going to bring you up from that issue. And we're going to stand together. I'm praying for a church that knows how to stand together. Ola ye fai kala mavili o mafai kala kale ai tatalo le atua ngafo ye so suani la uso le ala fa fita au le leise me fanta ya te o lo tatalo na le kale sia ngei awol ko ye se fai kala awol ko ye se kanga yo su kala ai kele la ko kala ile kupo le atua awol pole for legends maisi me le nga. But let's be founded on the word of God. Every time we talk, let's talk about the word of God. Stop talking about rumors. Stop talking about your neighbors, but be filled with the word of God. Filled with the word of God. Midway. Polo tatalo le. Afa ye keles me alwai kako kalanga ia kele upo le tua. Wale mai mbau fu le su e kalo le ai we falongo. We falongo mele mo kupui. We falongo ile mea. Ele se me mawai. Le ia pang va pe mo se million e fa we kako falsa. Ele se me mawai. Melang we fa malo si aki oi. Ia kele kako kai mile upo le tua. Kele kako kai mile upo le tua e awal kako we fai kakala fua. Su e fua kala wisi e kale sia. Mai foi kanga ka fia fai kakale kako e kale sia fai wailo o e fai kaule upo le tua Paula mele kale sia Midway ma wa ai upo tsalo le au noa a ko fili me fies ko ku penga ia fies ko mengo o fau e ko falsa pele fau
Ia awe ngalo lang fa nga fa ki Apollo kanga ngai ka fa seya tatou. Ia mausali tatou fa tua. Ia fa uta. Ia Mataala. Ia tete. Ia winga o mati Apollo. Say amen. Wa me tatou la ngai tai. Amen. Hallelujah. Eles não confirmam se o que que ninguém faz já. Você cai me lá, uma que ok, mas ok mesmo. O que faz mal se que o não sei ok. E para o leu que leu o leu uma foi mais leu tua. Também ele como foi e leu que leu leu não leu lá o leu que leu ele é mais o que Apollo say man. O leu upo leu tua lá ainda me you know I get passionate. Don't take it wrong. It's not me scolding you guys. I love you guys. Especially our family, and that's why I preach with this passion, because I love all of you, and my goal is that I see all of you go to heaven. That's all. I can't take you. All I can do is preach, lay down the word of God for you, and then you take that, but that's my heart. I want to see all of you in heaven. And so that's why if it requires me being passionate and a little bit loud and carried away, forgive me. But understand this, my heart is for you guys, because I love this church. This is our church. This is our family, and we're going to stand together throughout everything that we're going to deal with. Say amen. And so as we close, and I call up the worship team, now we lawyer ya me tu ya no ti Apollo I will try to I never know awala ne ngalo ya te oi olo tu wa mai fo ele tua ya me ta to te ta wa mati Apollo le lo ta to masanye yo le ofutau mai le tua le ofu ato le ofutau ato mai le tua le feso yo fusio o to le sunati te fa mauni o le ufi fata o le amioton ia fase vai ina o to i vai le sauninga o le tala lelei o le fili mu o le tali popuni o le fatu tua o le pulo tau o le fa o le tanga ma le pelu o le anganga paia o tato i lola le pelu o le anganga ia o le tus paia leo ai ai lan fai upes ful valunga telo na misi tato langa ngata lo tato i le pelu o le anganga ai fai upes ful valu so ai fa mai tala l'apostolo Paulo ia o to Tatalo i le anganga ia so uma lava i talo talonga ma faatonga uma ia o to Mataala pea i le nei lava mea mama tua tau sisi i le faatonga mo tangata pa ia uma lava ko faalongo ai o le manino ia le upo lea e uma longa fa solo mai uma ia mea i o le ofutau fa le anganga ai fai ua i loa l'apostolo Paulo ma le fai upo lea awane ngalo ia te oe le Tatalo pe ona iaia le tato series il nei foi vai tau o le Mataala i le Tatalo le kalesia o le isile mano le kalesia. This is another power in the church, is when we are a praying church. Amen. I don't want us to just be a church that's here every Sunday doing the normal worship, but I want us to be a praying church. A church that is prayerful, not only praying in our English and Samoan language, but also praying in the Spirit. Tatalo le anganga ia fanga yoia me alofo le anganga paia nanga keilo o e wakako wo ia so pe wo le fia kanga kai fa longo i le nganga le anganga paia pe wo ingo ai pe wo ingo sia o isi kanga pe wo mai fo ile ele fa pe e la le fo ka kala kanga ai awange ngalo yake o ka kowa i le kale sia nge o le kale sia pentekoso o le kale sia ua papati soina i le anganga paia me ala ngai kele mai le ngalwenga le anganga paia a tautala o nganga ese ia e tautala i lalo le mano le nganga paia me langa awana le tatalo le ngana fa Samoa le ngana fa Peritania ai fa ngale nganga paia nga wo tonu ya te oi e te tautala ai awai pau ngale kakalo e le iloa ti Apollo wana o le tua sila pia le tatalo na me lana to be na le kalisi awate mai ai yeah, practice. You need to practice praying in the Spirit. Yes, a lot of us are good at praying in English and Samoan, but one thing that we're missing is praying in the Spirit. We are a people of the Spirit. We are a Pentecostal church. We are people who have been baptized with the Holy Spirit. Therefore, don't be ashamed. Don't be afraid, but use the power of the Holy Spirit that's in you. I'm praying for a Spirit-filled church that will pray such prayers that will open up the kingdom of heaven and He can pour out His blessings. The prayer that says, God, your kingdom be done here on earth as it is in heaven. Yes. You can have that kingdom today. Yes, amen.
Awe ke whakali whapese i o aku langi ngā whaile whinga le tua le kalo Yesu whailo whinga ngalo taimi nei. Taimi nei a matou iai le lalo langi nei taimi nei a lo mau e matou le malosi. Le atuai whailo whinga ngalo I le lalo langi e pe ona whaia langi. Whaatumuina matou I le nganga paia. Ai baba ai o le kalesia. O li si le me tam whaile ti a pole whaase e tātou. A ole mai maulo kai me le kakalo. Langa le malam lama ki Apollo. O ka oka se me kupu. Pe a whai wakale kongu umale kale sia midway. Ma ua kasi umalako loko o le kakalo e luma o le tua. Mea langa awangi kako whakamala ai. Ma pe ongkam whai la fo I noa ki Apollo. Mea ngai kau whaasei oe. He knows the power in prayer. He knows the power in the word. And so as long as he can keep you deceived and keep you from praying and keep you from reading the word of God, he basically has fulfilled his plan. But I want you to know as a church, we need to wake up. Because we need to start tapping into the power of prayer. Start tapping into the power of the Word of God. And let's watch as the Holy Spirit moves in this land. That He can change everybody and anybody. That anyone who parks their car here, they will sense the power of the Holy Spirit. That our neighbors who keep complaining, they will sense the power of the Holy Spirit. But they cannot sense it if we are not a praying church. If we are not a church that is baptized in the Holy Spirit. We need to be a church that's filled with His power. Let's not be a church of great numbers but no power. Let us need to be a church that's filled up that place but we have no power of the Spirit. No, that's useless. But let us be a godly church, a God-fearing church, a church that trembles at the Word of God. O tangata e loto mawalalo male loto nuti mamoya male tangata e ngatete ile upo ale tua. O lo tatalo na le kalesia ngai. Awale kako whakangao mai kapua I le tua. Ia kako whautauta ma matau I le tua. Ia tātou ngā tete I le upo le tua. Le ale wingo ngā tete le upo le tua. Awa ngā o le whaalongo. A ia tātou ana maususta I ai nei taia. Ia lana au pese le worship team nei aso tu lava o I mena te iai. Ma whau lava o I mena te iai. Ma tuina atu lo loto I le tua o au nei. O te whaamawa lalo ia te oe. A whaifoi o se anga sala lilo. A tono e le iloa e te leo e kale sia e sila fia le tu pentom whai atu. Awa e te tu awa noa ti Apollo. Nea ngā o sei ki ai oe. Nea ngai ke le manguia ai. Ke le vava ai le mano le nganga paia. Langa ngai ka ofi ai oe le mano le nganga paia. I lo whakanga sol nganga sala. Le alme le sala moa I le aso ngei. Whaamawa lalo le tua manua lo mawalo awa noa. Awa nei ngalo ia te oe. E le mauti noa tai au. E le mauti noa tai au. Ai whaaftai le atua le aso nei. Ao maua pea le ola malmalosi. Whaamawa lalo tato loto. Ta lia le whaola tanga le atua le aso nei. Ao tato pese manatu natu iai. Nirima ya Yesu e holo ananga. Ia papatiso inaima so. So inaima so umaya fama nuyanga milima ya Yesue holo anganga ia papati so inaima so umaya fama nuyanga milima ya Yesue holo anganga ia papati so inaima so umaya fama nuyanga. Oh Fili
Tuma watu ya te oe lau lava vi inga le tua. Whaaftai le tua lau a fionga pa ia. Wa mātou whaalonglonga o whetalai le nei tae au. E te whaamanatu mai ai mātou le tua. Le tāu o le mātou tū mau le whaatua tua. Le tāu o le mātou whaautauta o le mātou Mataala. Ma le te e atu I tonga whiti le anga o le nei fili o lalulangi tama. Wa mātou iloa I le atua. Wa mātou manu malo ono o Yesu. Ao le Tatalo le atua I soso ani mai le atua. I teimi e whaososo ai mātou I whaososonga ai maise le atua. O tuina naunga o le nei lalolangi le atua. Ia maoti le mātou filinga ia te oe tama ua lava oe e te mawhai ona talia o mātou mana o ngā uma e te whaamalia ina I mātou I mea uma lava le atua I soso ani mai lau nu lotu le atua ia mausali le mātou whātua tua a vea mātou se kālesia e te fia iai se kālesia matau ia te oe se kālesia ua whātumuina I lau anganga pa ia se kālesia le atua wa tumo le whātua tua e mawhai le atua o no atu e whaile misiona ne tu ina mai o le manu malo ina o ananga se tele mo o e malo fina ngalo le atua I e so ani mai le atua mata mai le atua lau au whainga ruenga le ainga taitai o ta mama tina se o lava I mātou whanau talavou o le tatalo le atua I e whamalo sia pe I mātou I a tu mau pe le whātua tua ma vava ai atu ia te o Yesu ke viso o oe lava I te whātua tua ina mātou whātua tua ta ma whamanuia mai oe le atua mana o ngā uma o mātou tu ina atu ia te oe e le ai se mea whainga tai loa fio tama whaia lava lo fina ngalo ai le o mātou loto le atua o le mātou tatalo le atua ia whamanuia mai lo e ka le sia nei aso tu mawatu ia te oe le vi inga I le swafa o Yesu ke viso amene ma amene ka tai tato lan mai lalo val au atu ia fionga ti akono whamalmole o le tato sa ningo whamantunga le ni aso Tuma pelo ngā tapua I le tua ni aso say man. Tato mafufu le tua ni aso le alano le usira. La e ta ua tele. E whamina tuina o le tongi ola na sauni le suru o waina. Le au soe wa tato poto mai e whaalongo le a fionga pa ia le atua. Ma wai le maftango le tino ma le toto lo tatou ali. O le mea lea ia mua lava na tatou sue ifo ia I tatou lava. Ma sa ili le alofa tu no le atua. Ine ia mawhai o na tatou whaalata atu ia te ia I le salamo ma le whātua tua. O uso pe leo no le li. Whaafonga mai ia I upo le whaatonunga o le talisuanga o le tatou ali o Yesu Kiriso. E pe o na maua ai mai le apostolo Paulo. O au foi na o maua mai le alii le mea na o tu ina atu ai ia te o tou. O lea lava po na whaalateina ai le alii o Yesu. Na ia tango ai le areto o ia whaaftai. O na toftofi ai lea mawhai atu. I nā tango ia I nā ai. O lo tino le nei. O toftofi masui o tou. Ia o tou whaia le nei mea ma whaamantunga ia te au. Ua whape foi I le ipu ina ua umona a ai ua whape atu. O le ipu le nei o le whiangainga fau lea I lau toto. Ia o tau whaia le nei mea ma whamantunga ia te au. Ia so uma tau te whainu ai. Au aso uma tau te aia I le nei areto. Ma whainu I le nei ipu. Tau te whailoa atu ai le maliu o le alii se ia fio mai o ia. O le a tātou tatalo. I le whapa ia ino le whamantunga le ni aso. Our gracious and loving Heavenly Father, we come before Thee at this very hour, recognizing that You have paid the price, that You have bought us, and that You have paid the price and we belong to You. And as we come now and share of Your broken body and the drink of Your shed blood, we recognize, dear Jesus, that we were not redeemed with corruptible things like silver and gold, but with the precious blood of Jesus. So, Lord, we ask You, consecrate these elements, the bread to serve as Your broken body, the fruit of the vine to serve as Your precious shed blood. And help us now to examine ourselves, as Your word says, to examine yourselves whether you be in the faith. And now we thank You
And we thank you for making a way. And we do this in remembrance of the sacrifice you paid so that we who believe in you can be set free from the bondage of sin and have everlasting life with you. And so we pray for your healing, Father, for anyone who needs it today. As we partake in this Holy Communion service, we believe by your stripes we are healed. And we thank you for your love. We praise you and we give you glory. In Jesus' name, amen and amen. O le alawa po na whaalatai na ile ali o Yesu. Na ia tango ile a reto o ia whawhetai e peo na tātou whawhetai atu nei. O na toftofi atu a ilea mawhai atu. I nā tango ia i nā ai. O lo utino le nei wa toftofi masui o otou. Ia otou whaia le nei mea ma whamantunga i atea. Wa ia whapea fo i le ipu. Ina wa umana ai wa whapea atu. O le ipu le nei o le whiangainga fau lea i lau toto. Ia o tau whaia le nei mea ma whamantunga i ate au. Ia so tau te whenua. O le atu ina atu le avanoa le tātou worship team o tātou pese. Hao ngā lulua e le whionga ti a kono. I le tu whaino tātou whamantunga nei tai. Semane
talia ia le areto ma le waina whatu salea le tino Iesu Keriso na whaamamoina na tātou o le toto na whaamamoina whai le matongi ola mo i tātou le ua maua i tātou le whaoltanga ta ua mi o tonuina tātou whaalelei le tātou vāwhi loai ma le tua e ngata i leo ua maua i tātou le while e mū mai lolo tō sā te le nei tongi ola mo i tāua ia le mawhai o na whaangaroina e whai e nei sauninga i aso sā mua masina te tasi tātou toi mana tu natu ai e le i whai mua fie ai ono lona lofa muti vale mo oe ma le o tātou maua i le whaotanga le o tātou fia ai sa o loto ai le nei taimi mea la nā ia o le tātou sauni talia mua le arito e talai atu Iesu i nā tango ia i nā ai o le tino le nei o Keriso o tofi mo o tō ia o tō whaia le nei mea ma whaamantunga i a te ia o le atatu talia whatasi le arito talia o i tango fo le ipu mo whape fo o le ipu le nei o le whianga inga fau le i le toto o Iesu o whaamalingi ina mo le whaamanga loina o anga sawa ia o tō whaia le nei mea ma whaamantunga i a te ia o le atatou talia whatasi na maina talia Atuna i minute ia watu ilo whaatai le tua. Hallelujah. Whaatai le tua i le tongi ola. E tau langa e tasi ai awhi. Tino mal toto. E tuina mai. Kau aolo lofa whaalia lea mo i mato. Whaatai lo lofa tama. Lo lofa muti manu. Lo alofa tu noa le atua. Ana le se no oe tama. Mātou te le maua le nei whaolatanga. Mātou te le taunu mai foi le nei. Mā sina lona iwo nei tau sanga. E ui lava na a mate le tele o puapua ngā mawhaki tauni. Ai mātou te whawhetaia oe tama. I lau taita inga manuia ia i mātou. Iai se meo mātitiwa i mātou. O loo mātou manuia pēa i lau pule alofa tama. Me le whafo i atu ai a te oe le vi inga le atua. Iai se me mawhai ona whamatala i nā i le lavani upu. E whamatala i le mātou anganga whaatai. Iai fo i se me mawhai ona toi totongi ai le mātou ai tā lafu i a te oe. Wana o lea tama. O le tuina atua mātou tangata atua tua i a te oe. Ia avea mātou o se taulanga e paia. O se taulanga e mū. O se taulanga e mānie e lau sila whanga le atua. Ia mātou au ngāmo oe malau fina ngalo. Au ale whaalau tele ina tama. O lau malo. A mātou iai le nei soi fuanga le atua. Whaatasi mai oe. Whamanuia mai oe tama. Whaatumuina mātou i le mana o le anganga pa ia. Mātou te o atu ai tama. E whainu uma maso. Papatiso atu. I le swafo le tama ma le alo ma le anganga pa ia. Wa mātou tatalo ai le nei aso tama. Kao ngā ina nei e ka le sia mo oe malo pina ngalo tama. Ia tele ni anganga e manu ngaloina mo oe. Me uma mātou te whaia mo oe malobi inga le atua. Ai whaftai tama, whaftai me uma, whaftai le toto, whaftai le tino, whafetai le atua i loa lofa whaalia mo i mātou. Via oe tama, e paia oe, e ami o tonu oe, le atua whai mea mawhai,
We worship you, Father. Hallelujah, hallelujah.
O le file mu fo I mai le tua lo sili lava I mea uma I manatu iai. E leo ina I o tau mawhauwhau I le poto, ma le mawhauwhau o le tua. Malona halo o Yesu ki riso lo tātou alii. I le manuio le tua sili ese le tamā. Ma le alo ma le anganga pa ia. Ia te o tau pea lava ia so uma e le au noa. Amene ma amene. Amen. Whakatailo ngā tapuai tātou lan mai lalo. Ia le tua. Tātou wo fwoi whai unga tātou sau ninga ele e yaso.